Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Oh yes, orege rushine rwa mothe gatho cia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya TV. Jetekaria orege gonyiti ogeni thiini wa shesheni ino oire tugikurehagira mohoro mothe maria marakihanika kuria nenda-ini citu cio kinyaneria na nie mwene ngehoka ati we thayo wa mwathani mwiroreri na kuri mwena wa Facebook ndetonirikitie gukinya wegie comedian ogwito Profate comedy ukimoyo wega Profate comedy no uria githiete na mbere kana athiaga na mbere gukorwo akitumbuiza andu kana agitheki andu kumana na show iria cigukorwo cigikwo kuria rushine kuria thiini wa shesheni ya Radio Jambo iria ikoragwo ikireho imwe kwa imwe ni mundu ugwitwo Gidi na Ghost rushine na o hau thiini wa kipindi kiu kia rushine thiini wa segment uikaine ta Patanisho hau niho mundu ugwitwo Profate comedy akirutaga audio icio na agakorwo agihota gukorwo agishiact na gucirehe into reality kana we wita mundu kana audience ugakorwo kihota correlate maundu maria marakiugo ni Gidi na Ghost rushine na riu we Profate comedy ena kihakinene muno kana nigikomeire kihakinene muno thiini wa comedy cia mundu ugwitwo Profate ni undu ukirora kuria mwena wa TikTok Profate comedy ni arari na namba nyingi muno na agakorwo kati ya andu aria makoretwo marumirirwo ni andu aingi muno na ngiririria kuhusiana na andu aingi muno ni ati Profate comedy ni arari na kati ya million 2 kana 2.1 million followers arumiriri million 2.1 na riu kuhetukira kuria mwena wa Facebook okuria riu Profate comedy ni arikitie kurekereria ndomereri ino na gacoka gakiuga atiriri, and the devil has won. My TikTok account with 2.1 million followers is gone. I have worked so hard to get this number of followers. Aki then all vanished like that. Wow. Thanks a lot to those who reported my content so that I could lose my account. Ateni agicokete agakiuga atiriri, uria agikoretwo report account ya mundu gwito Profate comedy ni agicokete kumumenya na agakiuga atiriri na akamucokeria ngatho muno ni undu wa gukorwo report account kana report content ciake na agicokete agakiuga atiriri ainini magikenaga muno ni undu wa maundu maria ye agikaga no he andu matagukorwo magikena kuria mwena wa Kibera ni undu wa maundu maya arakorwo agika na riu Profate comedy akihoya ringi ugikorwo ugifollow account yake ya backup kuria mwena wa TikTok nigetha gukorwo kimukinyia thiini wa followers acio thiini wa kaida kanene kana kaida kanini nigetha kuona ati ni acokia followers kana arumiriri o aria ari naguo thiini wa account yake yari ya mbere ya 2.1 million followers. Wewe ukiuga atia jera thiini wa comment section tukena ne kaida kage gatari karaya ndukaume mitambo-ini.